Bivša supruga ruskog predsjednika Ljudmila Putin za njemački magazin Die Welt tvrdi da je ruski predsjednik Putin mrtav i da Putinov dvojnik upravlja Rusijom. Vladimir Putin je mrtav. Putinov dvojnik vlada Rusijom. Za ovakve vesti teško je tvrditi da li su istinite ili lažne. Činjenica jeste da je to izgovorila bivša supruga ruskog predsjednika, ona koja ga najbolje poznaje, ali i da je to uradila u egzilu, van Rusije i nakon razvoda sa Vladimirom Putinom. Obični čitaoci nisu u stanju da provere činjenice, da li je ovo stvarnost, što nije neizvodljivo i što ima smisla, ili je u pitanju specijalni psihološki rat protiv Rusije. U intervju za Welt Putinova supruga je rekla da ju je on tukao i da je nije primećivao, da je bila samo forma za njegov život političara, jer je on surovi obaveštajac. Također, rekla je da je Putina ubila ruska elita koja vodi iz tajnosti sve procese u zemlji i na kraju je pozvala Ruse da se osvete. Rekla je navodno sljedeće: moj suprug Vladimir Putin, nažalost, već je dugo mrtav. Moram priznati javno, jer sam više nije mogao vidjeti šta se događa u njegovo ime. To je strašna stvar. Njih ništa ne može zaustaviti. Bojim se da će sada mene ubiti i moje ćerke. Naša porodica nije bila baš savršena. Kada sam se udala, bila sam zaljubljena u obaveštajca, no stvarnost je bila sasvim drugačija. Putin je bio zao, okrutan čovjek, tiranin. On me nikada nije smatrao osobom, jednostavno nije me primećivao, moje postojanje. Ja sam mu bila potrebna samo kao referenca i za sastav porodice, kao majka za našu decu. Teško mi je govoriti o tome, ali Putin me je tukao, ponižavao i smejavao me. Život sa njim bio je mučenje. Pokušala sam se boriti, a ne samo da podnesem zahtev za razvod. Ali ovaj čovjek nije imao ništa sveto. Da bi me ušutkao, on me je poslao u psihijatrijsku kliniku. Prošla sam kroz sve krugove pakla. Dugo vremena sam bila zatvorena u zatvoru. Dugo vremena i nikada nisam vidjela sunčevu svetlost. Nikada nisam viđala ljude. No pakao koji je počeo nakon njegove smrti teško je opisati. On je tada bio u teškom razdoblju. Sigurna sam da on nije hteo ništa da kaže. Još više se povukao. Bio je nedostupan. Mjesec dana pre smrti u toku noći, bez upozorenja, posjetio je ćerkice, a onda je otišao i potpunosti nestao. A onda smo jedne noći došli kući i vidjeli neke ljude unutra. Neke od njih sam znala, neke sam vidjela prvi put. Sve su isprevrtali naopako. Pregledali su sve papire, svi zidovi u kući su razlupani. Rekli su mi samo jednu stvar: ako želite živjeti, morate šuteti. Na sva pitanja oko svog supruga kratko mi je odgovoreno da će uskoro doći i da se on povukao u interesu nacionalne sigurnosti i da mi se oko toga ne isplati ni sa kim razgovarati. Nekoliko dana kasnije došao je njegov prvi dvojnik.